Bilal radhiyallahu anhu air daripadanya, sebab airnya disukai oleh baginda Nabi SAW. Airnya jernih, airnya sedap dan juga airnya bersih. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu membawakan air daripada biru ras ini, daripada sini bawa ke Masjid Nabawi untuk diminum oleh baginda Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW mewasiatkan untuk baginda Nabi SAW ketika mana wafat agar dimandikan daripada biru ras. Dengan 7 mandian tu, daripada dengan 7 bekas dan kantung tu untuk dimandikan jenazahnya dan baginda Nabi SAW dengan biru ras. Jadi hari ini insya-Allah kita berkesempatan ziarah. Bila kita ziarah ke tempat-tempat peninggalan baginda Nabi SAW, antara yang diajarkan oleh guru kami adalah kita mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian kita menjadi saksi akan tempat peninggalan sejarah ini dan kita berdoa agar Allah Ta'ala menghimpunkan kita di syurga kelak bersama dengan Nabi dan para sahabat. Bagaimana hari ini kita menjejaki peninggalan mereka insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Men and women. Hai. Kita buat cantik. As well. তবে গাইড বললে যে জল আছে, দেখতে তো পাওয়ারফুল আছে। Dulu waktu kami menjejaki tempat ni awal, ini sampah. Kan penuh sampah. Dulu punya dah tak jaga. Alhamdulillah sekarang tak jaga, tapi kemudian mungkin akan ada tiket lah. Eloklah macam tu. Nampak ada kaunter tiket ni. Ada, dulu kerja ada ni. Tengok dekat baik. Sebelah kanan ada solat, boleh solat dua rakaat. Solat lah bukan masjid, tu buat kita solat satu masjid lah. Tapi tak payah solat kita dah tempat. Solat. Wow. Ada touch screen lah. Wow. Bagi besar semua. Well of Oz. Air dia tak kering-kering lagi ya sampai sekarang. I'd like to share with you some information on the key attractions and features of the place. The things you should recall when you arrive at the site, and the details you should not miss. This site is a well that has a great historical value for Muslims. The Messenger of Allah used to go to this place. He performed ablution and drank from the water of this well. The well of Gars was close to the heart of the Prophet, peace be upon him. It was narrated that he used to pour the residues of his ablution water in the well. The water level increased, and the well never runs dry. It was also narrated that the Prophet spit in this well and poured honey that was given to him as a gift in it. The well was also closely associated with his name. He referred to it as my well and called it a spring from paradise. Therefore, this historical landmark acquired a special place in the hearts of Muslims because the Prophet
As you see today, the well is enclosed with an iron fence. Here, balik. Jazakallah. Oh, ladies here. Alright. Women. View. Seville water. Sebab kena pegang tangan. Air daripada telaga. Subhanallah. Alhamdulillah. Mari kita rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sedapnya. Ini sambil punya tempat lah. Satu cebisan daripada syurga. Ya Allah. Allah Rabbi. Subhanallah. Bersih air dia. Allah. Alhamdulillah. Salli ala Muhammad. Allah. Itu balik haji. Dia nenek balik haji tak ada ubat. Kepala.